जों दिनै कायसे चिकनसे नोटिफिकेशन हालायनाय त्रिपुरा पाब्लिक सार्भिस कमिशन नि आन्दारनि नोटिफिकेशन अंकुरे हायका program of the written examination of LD assistant cum typist D Asst grade 6 2022 सिगाङाव जे LD assistant cum typist नि application खायनाय बरकनि date of written examination नि बागै नोटिफिकेशन अंकुरे फायका 19 June 2022 बरकनि एग्जाम नाय o jaga English dङ part 1 OMR base MCQ type part 2 kai conventional type mas ni khata kolom nawi te general knowledge and current affairs oro 100 mark ni hainai te jago English o total 100 mark ni hainai part 1 o 60 mark ni hainai te conventional type part 2 o kai 40 mark ni hainai total o jaga 200 ni exam nai time rwjakha 11 am ni simi 1 pm jora forenoon general knowledge and current affairs kai 3 pm to 5 pm jora rwjakha 2 hours afternoon hingka jaga center phunukjaka tei center ni bumung phunukjaka agortla center kalaini ni bumung o jaga rwjakha tei o jaga roll number rwjakha hingka roll number hingka jeng rok tak saimiyako admit card tiklima pore rok saimanai 4 ta ring simi admit card rok download khai tiklimanai hingke naije agortla center kalainani o jaga boja center kalai ni bumung o jaga phunuk rwjakha tei roll number phunuk rwjakha gabo hingke agortla center ni hingke o jaga tola naidi tola hingka kai bilonia centre ni borok kolai naidi 7 ta centre udaipur centre ni abo kai tola hingka kai ambassa center ni धर्मनगर सेन्टर नि तै कलेश्वर सेन्ट्री नि जागाव रोल नम्बर फुनरजाखा जार जार सेन्टर नि बुमु बजा खालायनाय रोल नम्बर बो डिक्लेयार जाखा हंके जरा एलडी एसिस्टेंट काम टाइपिस्ट नि एप्लीकेशन खायजाक रक एग्जाम रेडी 19 जून नो एबा 19 जून नो आसकनो हाइन हाय जतनो हामबाय।